C. C, ali ne muka, nego napad. Ste čuli? Nije valjda da Dade nema. Dado, nije došao. Dado. Da, neće doći. Nije baš, nego pokušavam popraviti ovo malo čudo. Dotjerati malo. Dodao sam kolegi na kontrolu. Nemaš puca Tikovića, nego samo kanala frekvencije i napravili su i diskove na biciklu. Primjeli smo ga na praksu malo. Ne vidim što da radi. Za rođendan ja. Ivan, znaš na koliko godina? 30 godina. 3V, dajte 3V. Nemojte, pokajte, to nije prirodno složeno. Ja jesam Zdenka Vahara. Ja ću sada prvo gospođu Ljubici da pozdravim i koliko od mene će da ne znam. Pozdravljam prošle godine ovdje na ovom vašem druženju i doista mi je drago da vidim toliko vas u toliko da je prvi ovdje. Poštovani radio amateri, dobar dan svima, danas lijepi amaterski 7 dana. Nadam se da ovaj peti skup radio amatera u Osijeku neće biti posljednji, ovo je jubilarni skup i mora se posebno obilježiti. Da će biti i dalje, kao i oni sljedeći koji će biti na jesen u Zagrebu, Koraku. Dobri uvjeti, možda odgledamo nekakvu prezentaciju. Kandidati, vi ste 9 alfa, 1 alfa. Ima dovoljno, onda okej. Kako će prepisivati dvije grupe, ne? Ivan je kolega iz Vukovara, ja sam iz radio kluba Osijek, Franjo Kokorić i Zdenko Kokanović, on je iz radio kluba Josipovac, mi smo vam komisija. Dobit ćete pitanja. Da se skida se tabla. Jel imate konektore? Nemam. FT290 R2. Gledaju se kako DX ima dobro plesek i lijepi uređaj koji je LED. Cijena prava sitnica TS950 SDX. Kandidati za P razred 9 alfa, 1 alfa, Bravo Eko. 9 alfa, 3 dio. Ajde skupite se neko. Ne treba se skupljati, sve okej.
Što priča, što se događa? Prepravljen je da može primati duge valove tamo negdje od 10 kHz do 150 kHz, pa ćemo provjeriti da li on šta čuje stvarno na toj frekvenciji. Ne čuješ ti sam sebe. Moram se još malo... Koju ćeš modulaciju? CV, evo ti CV. To je to, samo što to je PLL sintetizator, on bruji. A on bruji, pa da, to je onaj Nisu baš laboratorijski uvjeti, ali evo, dečki se trude provjeriti radi li taj uređaj prema zadanim specifikacijama. Napiši na stranici da su 9A1AA i 9A9L opet. U ljubavi. U ljubavi. Ovo nije, ja sam problematičan. Kandidati, jeste vi položili? Pa mi se tako ponašamo. Molimo kandidate koji su polagali ispite. Kao predsjednik komisije samo da kažem, svi ste položili u moje ime i u ime komisije mi vam čestitamo, bilo je Mata Božić. Ajmo Fako! Samo tu gdje je da, zaokruži, da. Da, su 10. Najbolje je biti fotograf. Martin Marić. Nad Nicimlje. Branko Pavoković. Ljudolovski. Vlado Župan. 9 Alpha 1 Whiskey Mike. Noch keine. Drei Zipsi. Teri. Gdje ti je svjedodžba? A nije... On će dobiti. Ovo će biti svo. Ovi će meni nije dao Nek se vidi. Baza šešire. Da ćemo middle. Middle je 8,5, to je srednja neka. To je srednja. Sve je u redu sa harmonicima, sve nema problema. Frekvencija je 200 Hz, malo niža. Pokušat ću vam malo približiti ovaj LOTV. Logbook of the World. To je inače, koga zanimaju DXCC diplome, program diploma. LOTV nije zamjena za QSL karte, nije elektronska karta. LOTV je jedan veliki dnevnik u koji svi radioamateri koji žele koristiti ovaj servis pohranjuju svoje dnevnike. Dobro je čak i oni amateri koji nisu zainteresirani za diplome da pošalju svoj dnevnik na LOTV, jer na taj način omogućuju drugim radioamaterima da osvajaju drugi. Sad ovdje imaju uputstvo, pokrenute QSL, kliknite na New Certificate, zahtjev za novi certifikat, zato što ne morate imati kartu. I zato što je jednostavnije, lakše i brže napraviti i imate sve pod kontrolom. To ja, recimo ovaj obrisat, međutim ja to ostavim sačuvano i onda uvijek provjerim koja mi je zadnja veza.